Merba, jiena Gordon Attart u nilqakom għal tutorial ieħor fuq PeopleString. Illum ħonurikom kif toħolqu account fl-alertpay.com. Mela, alertpay.com huwa online bank, tista' sejjaħlu hekk, minn fejn PeopleString jitfawlek il-flus, ovvjament dak li inti tkun daħħalt f'PeopleString, meta inti tkun qed tuża PeopleString, u huma iħallsuk direttament bl-alertpay.com. Alertpay.com hija kumpanija Amerikana, hija secure ħafna u bekk PeopleString għażlu li jaħdmu ma' din il-kumpanija. Mela, inkomplu biex nurikom kif tagħmel dan l-account. Hemm ġiex ways kif tista' tagħmel toħloq l-account mal-alertpay. Mela, l-ewwel wieħed huwa dan. Hawnhekk qiegħed fil-homepage tiegħi, tmorru fuq settings, tmorru PeopleString settings u tikklikjaw fuqha. Mbagħad li tridu tagħmlu huwa tafsu mailbox cashbox. Ekku. U jdaħħalna fil-mailbox cashbox hawnhekk. Kif qed taraw hawnhekk jgħidilkom I wish to receive payments by alertpay. Mela, tiegħi tikjata, issa ovvjament tiegħi tikjata għax diġà għandi d-dettalji lesti, però intom li tridu tagħmlu jew tikklikjaw hawnhekk fejn sign up for an alertpay account u jdaħħalkom direttament fuq fil-website tal-alertpay, jew nkella ovvjament kif għandi ġa lest jien hawnhekk kull ma għamilt ktibt www.alertpay.com u daħħalni mill-ewwel hawnhekk. Tista' tagħmlu daw it-tnejn ovvjament viabli. Mela, x'int tkun fuq il-website tal-alertpay li trid tagħmel huwa dan. Nafas sign up now minn hawnhekk. U ddaħlek din il-paġna. Mela, ovvjament tażel il-pajjiż, ovvjament Malta. Issa, għandek tlet choices ta' tipi ta' account. Għandek personal starter li nissuġġerilkom li tażlu lilu bħala l-ewwel, ovvjament personal pro li bih tista' tbih u tixtri naf forsi qudiem kollok affarijiet tiegħek naf bħal kodba jew CDs whatever li tixtieq tbih ukoll tista' tuża dan l-account. U ovvjament hemm business jekk inti għandek business tiegħek. Mela illum ħonorikom kif tagħmel personal starter. Tittikkja personal starter billi tafas fuq ticking box, tafas next. Mela, chance daħħalna hawnhekk, ekku. U li tagħmel ovvjament timla il-formola kif timla f'kull ħaġa oħra, nek ismek, unjomok, indirizz, ovvjament minn fejn inti Malta ġara l-esta, il-reġjun tagħmlu Europe, postal code tal-villaġġ fejn toqgħod inti. Hawnhekk ovvjament tasel Malta, Maltis, home telephone, importanti optional il-work phone u l-mobile phone tista' ġifieri ma timlihomx jekk trid, occupation u d-data. Tagħmillu next, ovvjament u ma tkompli. Jien ovvjament niqafaw bil-nurikum ovvjament ġin ġa kreat l-account tiegħi, però sempliċement imbagħad timxi malli jgħidlek għandek l-telet tgħaddi għat-telet paġna li hija alertpay account fejn jittieħ ovvjament l-account tal-kart tiegħek fejn ħajtlu mbagħad trasferixxi l-flus tiegħek tal-PeopleString u ovvjament imbagħad tivvaluta kemm tivverifika ġifieri li l-account ikun kreat għax inti mbagħad tirċievi email minn għandhom biex tikkonferma l-account tiegħek. Issa, mbagħad once li tikkonferma li jkollok kollox lest min-naħa tal-alertpay.com, inti li tagħmel terġa' tmur fuq PeopleString settings mailbox cashbox hawnhekk, tittikkja alertpay, iddaħħal l-email ovvjament li tajtom tal-alertpay, importanti tihom l-email li tkun tajtom fl-alertpay, importanti ħafna, u
ovvjament tafas update. U bekk inti tkun issetjajt l-account tiegħek tal-Alert Pay ma' PeopleString. Jiena nalaqgħu dan il-tutorial, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u narakom fit-tutorial li jmiss. Grazzi ħafna.